Hey, sanibonani wey'ngane zakwethu. Iy'ndaba nje ezinhle-ke kuyithina abalandeli bekhosi. Njengoba benazi-ke ukuthi lapha emapalini besixegaxega njengoba bengekho kuPeterson. Iy'ndaba nje ey'velayo kuthiwa-ke umbhemu-ke lapha uPeterson okuwumdlali-ke okuwu-goalkeeper nje we-Kaizer Chiefs unozinto engicabanga ukuthi uwu-number one-ke lapha kithi so far. Uthiwa usebuyile-ke useyilolonga neqembu. Okungenzeka-ke ukuthi ngeSunday ngoba njengoba sodlala ne-Chiefs Galaxy singambona emapalini. Singambona emapalini. Ngicabanga ukuthi iy'ndaba ezinhle kakhulu-ke lezi ngane zakwethu. Iy'ndaba ezinhle kakhulu ngoba phela njengoba siya kanje siya emagemini anzima kakhulu. Anzima kakhulu. Ukubuya kwakhe kuzobe kubhusta kakhulu ithimu. Njengoba nazi ukuthi uvumi ongavumi usikhosile kule gemu esibuya kuyo. Engicabanga ukuthi abaningi babonile bemshaya kwi-first pull la eme khona wavele wabamba iy'mpukwane-ke uvumi ongavumi-ke. So okuyisifiso sami ukuthi-ke uPeterson ngathi engaba khona-ke ngesonto nje ukuze ayilungiselele-ke amagemu amakhulu njengoba nazi ukuthi sizoya kwiBhakaniya kungekudala nje. Eshisayo-ke nayo-ke iPirates engicabanga ukuthi sidinga u-goalkeeper-ke ofana naye kuPeterson osefomini njengoba behambe esefomini. Engicabanga ukuthi uzophinde aqhubeke-ke la egcine khona ngane zakwethu. Engicabanga ukuthi ukube azange alimale uMjida lama-clean sheet ngabe unawo kakhulu, ngama-clean sheet ngabe usenawo asemaningi kakhulu. Kodwa-ke ngebhadi-ke cha walimala kodwa-ke akusiyona inkinga leyo. Siyamthemba uzoqhubeka la egcine khona kumfana omdala. Bafethu-ke siyadlala-ke Sunday. Ngicabanga ukuthi sodlala la emini ngo-3 ne-Chiefs Galaxy-ke. Abayokhona ukuya e-stadium beyoxhasa abafana cha iyani bafowethu. Iyani bafowethu nibaxhase abafana. Thina-ke esingeke sikhone-ke nabanye soyibukela kothelevishini. Soyibukela ko-T_V bafowethu yabo. So sobe simoya munye nani yabo. Njengoba nazi ukuthi ikhosi alipheli moya. Ngane zakwethu-ke sesiyodibana khona-ke ngeSunday. Sesibona ukuthi abafana basiphathelani egemini engaka. Basingawina leyo gemu kube sekucacile ukuthi u-position 3 sengowethu ngokusemthethweni. Nibe nobusuku obuhle ngane zakwethu.